to hagani ko pon ngadap daga jing sngongo yo Blei ba sa sisin pat ngala igaban wanra biang ini ke jingkran kabanganget kan long biang ke jingir khu ya pi yeng sam ba baro ki bajupet ki baju snap ya gani ka jingkran na gani ke Channel jong ke Grace Worship Center ngadon man ai ko ke jingkran ka ba ngakwa bangan ai kertengi gani ke jingkran jonga Shano ke Synduk Jutang jong Blei ke don Mynta. Kataga ke jingkren ke bangakwa ngini keren agani ke Bynta Mynta ke sengi. Namar ngayo I nadu mensua nadu bangasdang syakri yo Blei ngasdang manwat ya ketin ke jong Blei. Ngasdang man pulir ru ya ki kat tukat ni ki kot bat nang tade Mynta balami gani ke internet kini ke YouTube buat ngila sedangi ke banwat jingtip but nadu mensua hadu mentang ayo I baki briu ki babun ki bawat bnia ki nongwat bnia ki kinja research aga pertai ki wat de kini ke Synduk Jutang ke jong Blei ke badan aga testament ke berim bagi sedangi ke ban lek keleng banwat bat ban persyang ban lap ye kini ke Synduk Jutang don ki baong bak Synduk Jutang ka don hangta ka don hangta ka don hangta andai ke I ka bang akwa ngan ong fi hang ni kartugan ni fi ka Synduk Jutang ka jong Blei ngakwa ngan ong fi kidan ki ba mudur bak Synduk Jutang ka jong Blei kidan si Ethiopia dan ki baong bak dan apa ka tu ka Jaka apa ka tu ka Dome of Rock hangta apa Jerusalem. But don ki bahikai, but ki bapensyai, lalaki jong ki opinion na marba, hadu mentagi sengi, msyimtip setia Shano ke Synduk Jutang jong Blei ke don. But balai ki priu ki wat ni ke Synduk Jutang namar, haga Bible he broke away. Kamtama ke testament ke berim, nadu ke por ke jong Moses, Shekhmat. La keren bahai ke Synduk Jutang, but ke Synduk Jutang ke day, kawaina ki tiar ki ba kodor palat ki ba haki khon Israel khamtam ki burame ka palat bania ki kime ki kpa ki burame ka palat bania ka bania la jong ka jingem ki burame ka bania la jong ka ongno wat ya la jong ka kam ke jam ki kham burame ke Synduk Jutang bania ki aka bat ke Synduk Jutang ia ke judgment Israel kedai ke burame ke judgment Israel kedai ke security kedai ke jing shingan kedai ke jing ngan ong kumno kedai ke jingwan ra ia kata ke jingida ke jong Blei ia kena ke jat ben reo haba ke Synduk Jutang ke jong Blei ke dan bat kendiat ngasukwa bangan wan ra ai kene ba ki brio ki keren bahai kene ke Synduk Jutang bat ko mangaladap ong mentan sibun ba ki brio ki persyangi ke ban yetho ba kilalap ang ta kilawan tan re adu menta msimdan setia balap ke Synduk Jutang bat ngakwa ngan keren syaga bakenca mensim walai baklai kata habang abu ini ke jingkeren ke bang ai keteng Shano ke Synduk Jutang jong Blei ke don Mynta. Lesi don apeng jong fikir bapidang sengap inga pimut ban ong ba ngan itu ipi hang nu ke don ngan se itu sibet. Ia kabakin jaman sim jong ni ke Synduk Jutang hang nu ke don. Handai ngini keren kartu ni ke Synduk Jutang ke jong Blei. Nado bersedang. Bat ngan penifik haki nyau tu lagi Jaka. Kiba ke Synduk Jutang jong Blei ke don kepawa ke Bible. Wat lagi don seki waipat nrei ngapen I tangi ke bakhampawa ke Bible. Ke Synduk Jutang jong Blei ke beningkong ke pau de ke por ke jong Moses. Nda bagi khon Israel ke lami no na poga Egypt ke jinglang merau ke South Spotlight pusnam. Blei khat yo Moses shalom Sinai baru syang baru Blei. Saupo sengi saupo mit. Baru Blei wai ui ke dur jong ke tabernacle. Ke yeng trap ke bagi hapan ra keleng-keleng. Blei peni ke dur jong ke jing syakri Blei. Baru Blei upha ya Moses. Bakin tau ya ya ke tabernacle. Bat haga jaka ke bakin tang tam jong ke tabernacle. Tabernacle ke dan ke pelau. Bandala dep ke pelau ke dan ke jaka ke bakin tang ke baki ong ika ke holy place. Bat hadinang tu kedan ke perda, bat selendet jong ke perda kedan ke wei ke kamera. Ke bala khat ke ketin English ke Holy of Holies.
kejaka kebakentang tam. Hang tau Blei uong yo Moses. Men buang tai ke Synduk Jutang ke jong Blei. But apa jong ke Synduk Jutang ke jong Blei men sut ye kada ke siar syapok bat syabar. Men tawe ka ke dur jong ke pan singat na jerong. Men buru ke jing tap isen ai ke bada ke siar. Hajrong jong ke Synduk Jutang men tap men peniang ye ki kherup ki besnana ke siar ke bateli. Kini ki kherup ki bedere ke siar kin piar ki tap niang. Bro arteli jengki begini pipe mar khmat bagi khmat jengki kin pet jengni ke Synduk Jutang ke jong Blei. But Blei uong yo Moses. Hang tangan wan ban Syam bat ki Diengdoh. Ban keren ban ai ke ketien ke judgment Israel. Halor jong Synduk Jutang. Naga jing tap isen ai Blei unwan ban keren ban ke judgment Israel. But ngakwa agani ke por banganong fi kira yugani ke Synduk Jutang keleng. Nadu ke por ke jong Moses kia apa ke tu ke riklau. Hadir mau Moses uyap no. Lala pin pulin ke Bible. La shimti peteng ye ke Jingialam dau ni brio beketeng u Joshua. Baru Joshua ndau la shimti peteng ye ke Jingialam. Ye ke judgment Israel lebih pulih u Joshua ru udang ra ye ke Synduk Jutang ke jong Blei. Ko macipin kan mau fiang ni u Joshua ke lenong ke balai la dapin pulih na ke dekat ke bening kong. U Joshua ula kidang step bat ula yami na shitim. Bat ke le poisha Jordan mau bagi khun Israel baro. Bat ke le shong shua hangta ki sarengkang Shillong. Kala jaru ndala lai sngi bagarang kirang ba gila ya ling ba gidara. Bat kila hukum yo pat ba gidaong haba piyo I ye ke Synduk ke Jutang utrai u Blei jongpi. Bat bagi Diengdoh gi lebi gi da ba ka anda kum ta piniang ke jaka jongpi bat pinai adien jongka. Anda pin kampaji apdeng jongpi bat ka kumba arajar pro daga jingtau. Wat wala jan jongka ba pintip ye gelenti de ba pinian. Na ba pimpat jia na ke gelenti menno ru. Hagini ke por ke jong Joshua. Nda haba kimut ban let support rikanan ki hab aniat ye ke Jordan ban cross ye ke Jordan. Ke Jordan ke slay ke por ayom on ang Bible. Baru Blei pensa shuai ki ke dara ko malai sngi. Baru Joshua ai hukum ke Diengdoh bagi net ban inspect ban net pet ban net kmi. Ye ke dara ni khun Israel bagi pen khot ye dia ni ke Blei tau. Baru wang ini ki tin nda haba pimi no ye ke baniat lingba ye ke Jordan. Ngimdan ka man tau liang, ngimdan ka man leye. Ai ki Diengdoh ki babae ke Synduk Jutang ke jauh try ki niya Yeshua. Bara baga pojat ke jong ki Diengdoh ke day apa kirmiang jong ke jong ke Jordan ke beslay miar ke tu ke por. Kat bagi kejat jong ki Diengdoh ki dang day apa ke jong ke Jordan. Ke Bible kong ke Jordan ke yang kum ke kenro bagi kat arliang bat ke lenti ke long na pedeng. Bagi khun Israel kiat ki buat ye ke Synduk Jutang bat ke Synduk Jutang kadai ka bekodor palat kadai ke lenti ye ki brio ki bamdan lenti. Napi pulih bahaya ye ke kitab Joshua dien boleh job ye ke Jericho bu Blei payat saudong ikan nyau sin. Hadu hagi nyau sngi upara ye ke Diengdoh ye ke Synduk Jutang. Bara bagi put ye ke turai bara bagi risa ke kenro Jericho ke kelan. Fika momot ke kenro ru ke kelan apa kedan ke Synduk Jutang. Kawa lani kawa Jordan ke bamdan lenti ya ru kedan lenti apa kedan ke Synduk Jutang. Naga takadaw haki khun Israeli ke Synduk Jutang kadai ke jubab ye ke jing im jongki. Napi pet bahaya ke ni ke Synduk Jutang hadian jauh Joshua. Ke Bible ke thok syai bah ke kitab Samuel ke beningkong. Naga lenong ke balai. Lada pin pulina du khat ke balai. Ke keren bau Blei. Saya we Diengdoh bekrau. Baru tahu deu eli Diengdoh. Bat labu yau ni. Baun sumar ye ke Synduk jong Blei. Lembat ki khun jong. Kabamut. Haga ni ke poru bepet ye ke Synduk Jutang. Udenu eli Diengdoh. Ubo apa ke jaka jong ke jing mani Blei. Bat la ai hu ye ke ni ke assignment ki khun jong o. Bakin pet ye ke Synduk Jutang ke jong Blei met labat sni. But people in the Bible kedan ke por ke ba
kejat beris Israel ke syangsuk. Henry ki Filistia. Ki plan ia kaban job ia kejat beris Israel. Kilap kawai ke lenti berkata kadai. Ban job ia kini ki Israel day ban kini ia ke Synduk Jutang ke jong Blei. But day dia kata down the people in the Bible. Haka por ba wan rai ke Synduk Jutang la the people ke nong ke besau. Kendiat ngan sepulih na ke dekat ke besan. Dia bakalawan ke Synduk Jutang utrai ke jaga syong dara ki Israel baro ke la risa de ke jing risa ke bejam kat bakala sawapat ke kendau. Mana bagi la yok ngau ke Filistia ke jing sawa ke ta ke jing risa ke la ong. Kaya gini ke jing sawa ke jing risa ke bejam kat ni haka jaga syong jeng ini ke Hebrew. Bagi la tip bagi Synduk utrai ke lawan poin ke jaga syong dara. Ki Filistia ke la syap tiang na bagi la ong Blei lawan poin ke jaga syong dara. Kordet ingi namar amshim jujam na menurukum gani. Kordet ingi uayu ban pin imini ngi jeng ini ke Blei badonbor. Deng ini ke Blei ke bela shoy ke Egypt de jingiap tembarok riklau. Bagi orang ni tu peniau piala dik tolong rang ba ko pi ke Filistia. Yo ba pinong Shakri gini ke Hebrew. Kumba maki ke Shakri pi tolong rang ba pi tu yeleru. Bat ke Filistia ke le job no ke Israel ke pet yap no way bro lagi ying jan. Bakala ke jing peniap ko bakrau na bala klan ke Israel lai po jar ke sipai. Ba yele na tan na tepian. Bat lakni ye ke Synduk u Bleiru bat ye ke arngot ke khonu Eli u Hofni baru Pinehas la peniap no. Lesinganum na kren jerong ye kene ro na mga kren tang sepang syai ke Synduk Jutang ke jong Blei ke don. Tenringam la ya la nang ni namar ndah balawan ra ke Synduk Jutang ke jai beri Israel ke pol ke jong Eli. Kadang ke jing kenyu jong ke kendau kadang ke jing risa jong ke brio. Bat kini ki nong syun ki ba khmat tam jong ke jai beri Israel ke bede ke Filistia. Kita syap ting bat kita perta ki ongkor det ingi nama kam ju jagum ke ne menuru. Namaru Blei jong ke Israel wana pedeng jongki. Udah uniu berpenkat ke duriau besau. Udah uniu berpeniap ke nong syun udah uniu berpendam wat ke khon Israel. Hey ke Egypt begitu ke por. But day ni kita ke down na pipet ba ki plan ye ka ban job ye ki Israel. Da ka ba ki le kum no ki le ban ye le taman rei ke jingtmu jongki. Ya ka ban le je le ka dai tangga we ke plan ba ke ta ka dai ban yo kini ye ke Synduk Jutang ke jong trai. Namar kitip syai ke Filistia. Balada kilala ban kini ye ke Synduk Jutang ke jong trai. Dan ke badana Israel ka bala ban ye dai ki. Kinong syun kitip ye kata. Balada weng ye ke Synduk Jutang hi. Dan manu-manu bala ban ye dai ki khun Israel namaru Blei udan apa ke jai Israel habadan ke Synduk Jutang. Bat kila ban kini ki peniap yo ki khun ki jong Eli Hofni Pinehas mara ka khaddo u Eli ndau tip ye kata news uru yap no apa ke jakashong yo heart attack baru kala namadan u yap. Ketengah ke jong Pinehas ru ke khakun ke ai ke teng u ikhabat yala diru ke yap nama ka ong bala kini ke Synduk Jutang ke jong trai. Bat kada ong kumne ka buram ke jong trai kala jano la ne kala do no negeri Israel. Fi inda bagi Filistia kira ke Synduk Jutang. Kumakat tu kan ni por ke le bu ke yeng jong Blei tau dakan jongki. Bible ka ong ukulanda pelup. Baru kedia ke keti ke jat ke kli wat umau. Kabamut ke Synduk Jutang ke jong Blei ke trekam wat aga yeng mani Blei tau ka don bor. Baradien ki yo pang ini ke Filistia baradien ki perkat ia kaban para no ia ke Synduk Jutang ke jong Blei but ai ngo you Blei la pin pulien ni ke Bible ki para no but ngas ngo you Blei ne ke le pai ke Shnong bet shemesh. Ki beriu ke berap ang tu ki le pet ki rangba ba ki le kmi ke Synduk Jutang ki plet ka sepa. Ka Bible kong Blei ula short ye ki bat ula peniap ki rangba bet shemesh. But the pipuli na ke Bible ki dan ado nyau pongot but san po jar ki rangba kita ki beriu ki la yam na mar ba utrai ula peniap kita ki beriu. But na dia nang tu ki la transfer no ye ke Synduk Jutang. But kala lek po Shakiriat Jerem. Haka por ke jong Samuel prophet jong Blei. But nakapai ke Synduk Jutang ke jong trai po Kiriat Jerem. Samuel pun bernama no balak ban sumar ke Synduk Jutang ai ngo yu Blei. Namara ke tu por 4 dan temple po Israel. Umi we priu be keteng wa binadap.
Pimpulin ke Bible upriang ia ke banpu ke Synduk Jutang. Ba ukhat yo khon samla jong u Elazar wang aling ini pengentang u. Ba un sumar ia ke Synduk Jutang ke jong Blei. Kadang ke revival ang niya mispa ba shen. Kadang ke jingkela ke bamut jong Israel kadang ke jingyam de hang ni bo Blei jubab. Ia ke Jingduwai jong Samuel bagi Filistia ki wanya let ma biang. Dau pertat utit ba kadang ke jing peniap ia ke Filistia di pojar. But POE kejat beri Israel kadang jing job bed. Haba kadang ke Synduk Jutang ke jauh terai. Napi puli syusyu ia kena ke jingjang ni filap ba. Nda hadian pipuli nak kena nong ke benyau kitab Samuel ke beningkong nong benyau. Haba pipuli ke syakmat POE. Bahang ni haba kadang ke Synduk Jutang jauh terai ngan orang biang sisian. Kadang ke jing krau jauh Blei pedang jangki. Nabi puli syusyu nang to kektian ke jong Blei kong. Kala kenca. Hari day hadu ke por bala pelong siem yo David. Ngasing tenat dia kene mangan ong fi. Mdan meno bawat ke Synduk Jutang ke tu por. Barok siem ki ba sol khlemwat. Siem sol khlemwat ke Synduk Jutang. Hari nabi puli kene ke Bible ke kitab Samuel ke ba ar ke nang ke ba Henry. David ubalum lang ia ki khon Israel. But uba pen kre ia kaban wanra biang ia ke Synduk Jutang ke jong trai sega yeng jong. Fi iu new brio udan ke jing snauto ia ke Synduk Jutang. Ngadang syudah puli kene ke lenang nak kene ke Bible let's sing and share kendiat ang ni. Bau David udan ke donut masan kio ke cat jong ke jinglang siem. Uong Shano kadan ke Synduk Jutang jong trai. Bara bau persyaman wanra eka da ke lenti ke jong uhi ke dia ke jingyam. Usau bat ye ke Synduk Jutang apa ke masih ke jentut. Ke Synduk Jutang ke lajan hap ubat ye ke Synduk Jutang rei Blei na peneng. Syo yu na peneng baru yap ke juga jaka. Namar Blei dei mo uban bat ye ke Synduk Jutang. David uyam dem khasio madan baru pertai syo Blei. Kumno kan wan pat ke Synduk Jutang ke jametrai sike yeng janga. Uni priu kwa ban penuan ke Synduk Jutang bat pipuli ke Bible. Haga sam ke beshispa laipo ar ngakwa ngini puli kendiat. Haga sam ke beshispa laipo ar. Finio iba uni priu uong ngini giktian. Ngan puli wang nak dekat ke beningkong kemerbenang janga sam ke beshispa laipo ar wang. Ku try to ken mau nak bentau David aga jingjin jar jang baro. Kumno ba ula smaya o tribe ula kula skemo ba krabo jang Jacob. Fite bu kulari ai. Wong da shishangan rung shige tabernacle ke yeng janga. Limni kiyo shala ke Jaintia. Ngano mai tia lagi khmat limni ke ba yo tia lagi irmat. Tandangan sham jakai o tribe ke tabernacle yo ba krabo jang Jacob. Hakmi ngala yo sngo shapang jongka ha Efrata. Ngala shamika ke lingka ke jar. Nginya let chiki tabernacle jango, nginya mani khmat ke jingyo ke jajo. Tu yang ku try chiki jaka shong ta jame. Mame bat ke Synduk ke bor ke jame. David udan kene ke Jingiasyllok Jutang baru Blei. Kular khmat jong Blei on try nganom aitia iki khmat jonga. Nganom khabrib iki irmat jonga, nganom kiyo chiki tabernacle ke yeng jonga. Tat hado banganda wanra ke Synduk Jutang syaga yeng janga. At walala kita ke jingra jang uga beningkong ufil. Henry ni briu klem sange no ula let biang man wanra. Pipuli kitab Chronicle ke beningkong nang bakhatsan. Filap bau David persyang biang man wanra ke Synduk Jutang. Bat ke Synduk Jutang ke poi biang syaga yeng ke jang David. Manu David usyad surap. Kat ado bagi khon ke jong sim sol ke Mikhal kerkibanya namar bau syad surat ke buram ke musim. Maru David usyad klemle rain namar komen bagi Synduk Jutang ke jong Blei ke poi ke yeng sim jong. Piti balai David komen namar ke Synduk Jutang jong Blei. Kalau ke jingkir men ke jak beri Israel kalau ke buram. Kalau ke jingida kalau ke jingkir ku. Kadai ke badan ke jubab ke jingim jong ki khon Israel. Radian jauh David tapi pulih naga Bible. Singap hangan cipni fi kendiat.
Tapi pulih na ke kitab kisiem ke beningkong pina pulih na ke dekat ke bepra kaya tu syai bahadian jauh David usalaman wan long ke jinglong siem. Bapina pulih na ke lenong ke bepra keketian ke jauh Blei ke angkum tahu salaman udah lumlang itu memesan juga Israel. Berbarok gidong yalam juga jat kirang ba gi kepagi kon Israel. Syau siem salaman na Jerusalem man walam no artet ya ke Synduk Jutang jauh trai na ke Shano David ke Seyon ken. Dikipat ba Israel barok kila ya lumlang haus im Salaman hagata ka Jingiasyllok niya mauna ithanim katau benai bahenriu kita men mesan ki Israel barok lewan bagi Lingdoh kila ya ra kita ke Synduk bat kila walam no ke Synduk try bagi ying jan jo ke Jingiasyllok bat ki kinja pliang bakot barok ki ba hagata ka ying jan tikini ken ki Lingdoh bagi lebi kila walam no fida puli ne de Salaman ru ubawanra ia kene ke Synduk Jutang ke jauh try fi nadu ke por ke jong Moses ke Synduk Jutang jong try kayat keleng na gawe ke jeka shagawe ke jeka na gawe ke jeka shagawe ke jeka bat ki khud Israel ki buram ke Synduk Jutang ke jong Blei palat ndawan ra ke Synduk Jutang ke tu ke por ke jat beri Israel ke yo shuti kirisa serak. Kena ngejing siap tiang jangan nongshon. Namar habara ya ke Synduk Jutang ke jong Blei. Shano syaga bagi ra ya ke Synduk Jutang jong Blei. Blei udan hangta. Ngan ang biang sejisi ni kita keketian. Hangno. Haga bagi Synduk Jutang ke jong Blei kadan. Blei udan na kita ke jeka. Bat kita ke ke jingmut ke bau Blei upa ia ka bantau ia ke Synduk Jutang. Bat ke kuat bangan sipeni pi ia ke por. Na ke ketin ke jong Blei. Let's see abang abu ia ke kerteng. Bon na pleng jong pipi kwa bantip. Shano pat Mynta. Syai pat gadan ini ke Synduk Jutang ke jong Blei. Hadian jong Salaman. Shano pat gadan hadu Mynta ngimtip syai gadan. Lesi pilaban keli yang balai pat pipu yang ini ke jingkeli. Dah kapa piong Shano ke Synduk Jutang jong Blei gadan Mynta. Syangan jubab ya pi yang ini ke por. Kapa ningkong ngabangan jubab ya pi ke day. Day Blei uba buri yang ini ke Synduk Jutang ke jong u. Kapa mdan archaeologist. Mdan kinungi reustat kibawat kibalap ya kado Mynta ke sengi. La syia tu ikan tu rei mdan proof ke basisha. Fite balai namar ke Synduk Jutang jong Blei udai Blei uba buri ika. Fite balai Blei buri ika. Ngan peni fina ke Bible. Naga shiti shigi Hebrew. Tangini puli ni ke shiti jangi Hebrew kalau nang ke bakendai. Ngan puli na do dekat ke baar. Namar la penlong ye ke tabernacle kita ke beningkong ha ke baladan ke ding peniang syarak. Kita ke miet kita ke pupeni ke balakhat ke jaga kentang. Macam din ke jingka ke baar ke tabernacle ke balakhat ke jaga kentang tam. Kemudian ke peliang siar ke batang ubi ke Synduk Jutang. Ya ke balasut berok saudang ke siar. Haga baladan ukiuk siar badan ke mana bau Diengdoh aran ubala po berkiti ki Mawlai keniap jong ke Jutang. Mana Lord jong ke kerup ke buram ki ka ye ke jingtap isnai. Siapang kita ngimla mentaban keren hala ke Bynta. Pet ngan pen ifi dekat ban riu. Dia bala penang ini ki ai hukum ta kita ki Lingdoh ki julet sut hala ke sengi. Sia kita ke tabernacle ke beningkong haba ki pendap ki niam ke rukom. Ada sia kita ke baar tang orang ba Lingdoh hi sisen sisnam. Om klem ke senam ya ka bau aingo na mentai la dia bat nam ta ka lat ke let ke jong pat lang
Ndaladap ong gane uong kumne hagane ke shiti ke jongi Hebrew. Uong ke dekat ke bepra. Umensiam bakot. Umensiam bakot. Udah pen iya gane. Ba empat pen pau ya gelenti ke jakaka ba kentang tam kat ba kata ke tabernacle ke beningkong kadang yang kabalang ke parsi ado ke ayam ke Mynta hagabala aingo ige jing aingo ru ige jing kenya bamla penjanai ya ke jingya tip lem jong tau ba mani haba kalang tangda ki jing ba ma ke jing di ke jing sait ba buan jat kiniam ki rukom ba kinja do bala bu tanda ke ya ke jing pen baha Henry ukris haba ulawalang urang ba lingdo kita gi eke bahai gi bansawan daga tabernacle ka ba kham kraw ka ba kham janai ka bam chumla thau de gikti kita kalong na ga jogani ge pertai limne daga snam gi blang gi khul masi daga snam jongu hi ula let rung tang si sien chiga jaga kintang haba ula yo ge jing sil spa bam jukut namar la daga snam gi blang gi masikirtong ke de pai ge masilot bala sunrai gi ta ge bala pentingin ka pen khul chiga jing pen khul ge do kat no tam ge snam ukris ubadau mensim bam jukut ula aingo yela de bakhlem jingdu na how Blei kan pen khul ge jing tip lam jong pina ge jing la ba yap ya kaban syakri yo Blei uba im. Pita Blei puri ika Synduk Jutang kabaula tau dak tu Synduk dak siar dak material dak tiar ki banaga nika pertai. Namar ka wai ka tau on the Bible. Napin puli nang nika ktien ka jong Blei ka ong nika ktien. Ukris sabolo walang urang ba lingdo kita ki babagi bansawan. Daga tabernacle ka bakham kraw bakham janai ka bam shimla tau da gikti. Katagalong na ka jong kani ka pertai. Baro ka ba Blei ule ka testament ka barim ka dai tang ka sringil. Ba Blei kwa bani tho. Bahagawi ka sngi Blei shang sho haga ying jan. Blei shang sho ke Synduk pimla pin continue Blei hage Synduk pimla pin rayu Blei na ke jaga Blei ongo ka shiti ke jongi Hebrew ka banga puli pimentan bau mensim ba khoj udah pen iya gane balada ka tabernacle ka beningkong lada ka tu Synduk Jutang ke jong Blei ke bau Blei patau Moses kadang don kadang yang enam dan jaka ya ke ta ka baar ka ba khamba baru Blei buri no ya ke Synduk Jutang ba mdan bala ba do mentai sngi balai namaru Blei kwa ban pa yo rang ba lingdo mdai shu tu lingdo ba kenya ke snam blang mdai shu tu rang ba lingdo ba le tang marwai shi ke jaga ke bakintang daga jingkenyo ke taru daga snam ke jogi merat henrei u rang ba lingdo jonga ba jongpi udai try jogi Jesus Christ u ba shisin rung mau shi ke jaga kintang u aingo ke jing aingo ke ba biang ya baro ban pen khoi ke pop baro bat shanganong e pi ke par Blei shang sho aga Synduk Jutang kaba tau daga ktibrio Blei shang aga Synduk Jutang kaba Blei tau bat shang anong ipia ga par ka Synduk Jutang ka jo Blei Shano ga dan Mynta ngakwangan jubab e ta Mynta ski shay ga dan ka Synduk Jutang ka jo Blei ngam kran itu Synduk kaba tau do Bezalel haga par ka jo Moses ana ngakran ka Synduk Jutang kaba kin jaman sim kaba shisha kaba Blei kwa ngani thuipi ke Synduk Jutang ke jong Blei ka bau Blei kwa ban shong ka dai ka do nuot jong breu naga ta dau hang ni pin sngo tho bau Jesus Christ the one chini ke pertai udai rang ba lingdo uba krautam Ubhabau yap mau aga ding pna lakat arliang ke tu ke vil ke perda ke bakai ke Synduk Jutang.
Balai nama daga snam jango. Ula penlong ingi ang ke siti syu petras ke beningkong nang ke baar. Lada pipuli nak dekat ke bekendai ke ang. Ula penlong ingi ki lingdo ki bakinja siam. Ya ke bangila ban ai ke jingknya ke bapdiang nak khmat jang Blei. Nama Blei u Blei kwa syu tangwei lingdo. Handai dei ma urang ba lingdo dei ban rung malagi snam. Tang si sin aingo ike jing aingo jang ke jing yap jang o halor ke ding fna ke snam jang o ke biang ban plelen tingi bangini o ike ban yang khmat jang Blei baru Blei shang shu aga ti aga jaka haga tiar haga ying haga sinduk ke batau do brio u Blei shang haga jaka kabama hiu tau kata ke jing jang aba jang pi kabalong ke dot not jangi badena ke dau ngakwangan ong pi la pi sngo tho igane snap hangan wan ra ke Synduk Jutang kabalong haga dot not jangi pinda puli ne ke siti ke jangki karen ke beningkong ke lanong ke balai ke khat ke bakhat riu ngan puli ke ke tien ke jang Blei uang kumni wap sopol lai khat riu uang nganda puli uang pipim tip Babilong ke ying shang Blei baru mensiam Blei shang sa apa jang pi. Hato pi pim tip. Baga Bible kong ngilong ke ying shang jang Blei bat bau mensiam jang Blei shang sa apa jang ngi. Ngakwangan peni pi gane bau Blei klem tre shuban shang ke Synduk ukwaban shang gane ke Synduk Jutang ke balong ke donot jang aba jang fi kani gane ke jaga shang ke balong permanent ke jang Blei ke bala daw ni briu yap donot jang briu ke mensim jang ogan shiki babam jukut dan kita ada pipuli kitab jimpen pau ya ke Synduk Jutang jang Blei on syambiang apa benang. But well it mut banwan ra ke Synduk Jutang ke benang pertai benang. Namam dan ke benang pertai ke badai ban paya benang. De tang kata ke bau Blei le tau de ladi. Ban ngakwangan ang ifia ke ni ke por. Aingo yu Blei bangawan ra ke ni. Wat lang abu igani Shano ke Synduk Jutang jang Blei ke dan Mynta. Mynta. Come down show. Ngani thui people pini wat Shano. Ke Synduk Jutang ke jang Blei ke beshisha ke bau Jisu ula dep yap ala ke dik pna. Ula tau ke lat bat kita ke dai ke dok not changi. Ladangi priang yu Jesus Christ. No Blei weng no ke dok not mau ba bu de ke dok not ke betamai po jangi. Ayo mensim khoi bengi priang yu Jesus ke jingai ke dot not. Fitip ag siti ke baar ki karen ke nang ke henriu. La pin pulin ne tin ke jang Blei. After Paul tho igene ke jing tho wang komne. Ngan pulir khal bakhatsan baru kresu dan ke jing dai yu baru belial. Lani u bangai dan Bynta yu baru bamngai. Ke ying Blei ke dan ke jing so ayu ba ke Blei tau. Namar ngilong ke ying Blei ba em kumba Blei wangan shangsa apa jongki ngan ya sngo ba preng jongki ngan long Blei jongki ru kiru ke long pai lang jonga hato pim kemen o Blei krem jit shu de ding de sial de rupa de aka bon shong o Blei kwa ban shong haga do not jonga ba jongfi ban penlong ia ga do not jongi ke Synduk Jutang ke jong Blei takadaw ngakwa ngan peni fi gani. Let's say namang adon Paul satang kendiat. What let pen shitom ban yit ia ke Google let's say bapin let wat na internet ban puli kot ban ya wat ban ya yit syek Synduk Jutang jong Blei gadan. Shipun ba gi bapon shangaru gi bakali dia takadaw sekran. Shano pastor ke Synduk Jutang jong Blei ke dan Mynta. Angi dah kuah. Pitip lah dah kandan Mynta ke beriukin mani Blei tahu ya ka. Kin perlong Blei tahu ya ka. U Blei kuah kum ta. U buri ke Synduk Jutang. Klem sya.
Kidan ki eke bau Blei buri ki bau Blei udah buri ki bangi kenkor. Nama kwa bangin penlong Blei tau ya ka. Ula buri egi sengi ki ya ula buri egi bobon. Nama kwa bangin penlong Blei tau ya ki. Blei kwa bangin maneo. Blei kwa ban pen I shingi. Ba wan shingi ka perteu yap la ga ding fna. Kwa ban penlong I ga jing jingi ka jaka shong ga jong Blei. Lada pin ke limen da ga si Shano ga Synduk Jutang jong Blei ga dan ka jubab jong ga dai. Lada pila priang I jisu pila kala ka bomot pila IT la di Sohthri. Ka tonot jong pi ga dai ga Synduk Jutang ka bakin chaman sim. Ngakwa nga nong fi lada fi ra ya ga dai ga Synduk Jutang ga jong Blei. Lada fi don yo jisu but fi don yo men sim khot. Ha ga jing jong pi ra ya ga jing don ring kat jong Blei kat chaba pilat. Lada ka Jordan ka penlong lenti. Lada pilat mapi ki badan ka jinar ka jong Blei. Ka bam dan lenti kan dan lenti nama ka dan ka Synduk Jutang ka balang ka bakhamba. Kata ka dai ka jing jong aba jong fi. Ngira ya ka presence ka jong Blei. Ngira ya ka jing don ring kat ka bakraw ka jong Blei. Kat siya ka bangilat. Ki kenro Jericho kin kelan habadan ki brio ki lingdo ki badan ya ke Synduk Jutang kabamat habadan ki brio jo Blei ki balada kela kabamat ki bayalap ki basyukri ki bara ya ke jing dan ka jo Blei ke jing jo ki dan kenro Jericho kabala baniang tanginum syukri yo Blei tanga ka rukam keniam mengisyong ilalong Kristan ngi pendap form mengidai ki Kristan bat mengisyong dan tagabalang ngakwa pintip ya ke jing Shisha, Jisu warna blang wan jene pertai, udah orang ba lingdo, ulah kenyai la dia dengan jingiap ban ke senam juga jauh, ban pelongi ke rang ba lingdo, ban pelongi ke donut jingi, baun weng noi tak berim un aingi ke jutang ke betemai, ban baun pelongi ke jingi ke jaga syong ke jauh Blei, ban apa ngilat yang nong in long ke jingger ku, tak tahu, tapi kali yang Shano ke Synduk Jutang ke jauh Blei ke dan. Nai penshitam syuk banyawat. Nai penshitam pulikat, nai persyang pulwat ika. Kamentoi le pilap ru Blei syong to. Le sila le pilap yu Synduk Jutang jong Blei minta ka mentoi ko lang stang banya klong ke ksiar nang to na magadere ke ksiar. Hanrai ken mau Blei u khamkor banya ke ksiar. Ken mau ka jingim jong aba jong pi ke de ke beram. Ka bau Blei la tie de kam de ke rupa de ke ksiar. Hanya lo sispa ingi de gesnam ke jong kun lang berat. Ubalang Yesus Kristus. Bat ujiat ye ke ban syong ke jing jengi ban penlang ingi ke Synduk Jutang ke jong trai. Ngakwa menagis ngi. Batongin ngan duwai agani ke por. Sinrang bat kentai. Lada fidei ki ba IT Sohthri pikwa ban yat aga bor ke jong Blei. Tip ye gani ke jing shisha. Baga Synduk Jutang ke jong Blei kamdan syu ang nong no. Blei ulah tahu dah kebakin zaman sim. Kata dia dok not cengi, but Jisu dia ben syong ta. But pinyo ila dah firah egani Shillong ke jing jong fi gan nang ke jingger ku. Terkadang kuat ngan duai nam ta jong fi mata kesengi. But pinum ra ke jing nai ra ke dur ke niam. Nai ra ke buram jong fi, nai ra ke yiang ke pateng, nai ra ke balang ke yeki kerteng niam. Naira, ngayo igi beriu minta kia ra palat. Blei kuat bangin ra ke Synduk Jutang. Dan shibon ki badan Jordan aga jingim dan ki ba shibon ki ba kenro ke yang na ke benta jong ki ba kimio ya chikman. Dan shibon ki Filistia ki ba yang. Bat ke Synduk Jutang ke klem dan. Mentau Blei udai dangi bau Blei kuat ya pi nga. Bangin kelalong ke Synduk Jutang ke jauh trai. Haga bagi Filistia kin kinyo, ki kenro Jericho kin kelan, ke Jordan kan kada liang, bat pinyo iu play unyo buram, bat nginla ia kaban pelong lenti ki bebun, bakin poi sikat hong ke jauh trai. Ngan penkut no ini ke jingkran jonga, ngakwa bagi ni duai menaga sengi, bagi jingim jong pi nang ke Synduk Jutang ke jauh trai. Ngakwa ini duai lang agani ke por. Kutrang yang nang ni apply ngat duai nam ta kini ke bayok ngau sinrang bat kentai. Try la ki don na pleng jongki ke bampat syam ke jing penem.
Ki badang Shillong ke Jinglong Jingim ke bampat sengotu sengotau. Kita iki bikin pai shemegin shemege jingpenem. And rea play ngatuai kirpang nam tagitu ki balamat ige jingpenem. Bagi numlit wat shu ige Synduk Jutang ke batau do brio. Henrikin wat ige Synduk Jutang ke balong try ablege jingpenem. Kapag jingim joki kan kelalong ke jaka ke bameme yo ban shong. Bat ngatuai bikin ra ige jingdarakat ke jame kelang. Kinlong ke jubab iki bobon ki brio men penan kamiki. Kinlong ke jingirap iki badana pren ke jing e. But ai bo min sim ko jame un shong sa ke jing im jonki. But ngadanget a Blei dan jing pang ke balaban yang dan jing khanglat dan keno ke badu jing kerman. Try a Blei nginyo I ye ke buram jame. Ha ke jing im jonki. Try nga ailet shame ke buram. Ha ke kerteng ke jong chisung itwai. Amen bat. Amen. To Blei un kur khui pi ke ni ke por. Ku Blei shibone.